لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، بفضل الله naubos na to na tiyaki-taki inkahalan sin al-ghusl amo yung pagpaygo. Dahil naman ha pagpaygo sunnat, iban sin amo yung pagpaygo wajib, iban sin mga rukun sin pagpaygo, iban sin kasunnat-sunnatan. Harumin insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun kita niyo papangadjian pagtawahon al-mashu ala al-khuffayn. Al-mashu ala al-khuffayn. Unin hatisin al-masah. Inhatisin al-masah atin niya pagsak. Al-mashu ala al-khuffayn, pagsaku harwa khuf. Pagsaku harwa khuf. Unin khuf. In khuf, lawsing mga ulama, lufafatul rijl al-muttakhadh min jild. Inati sin khuf biasa rakbus midjas, biadagbos midjas. Pag-usalon sin mga sila nakauna, mga sahaba, lufafa, hipagputos sin sikin nila. Sumagawa, impiagbiddaan nila iwan sin midjas, amuin kabyaksan na tubihaw. In khuf, dain siya hajil pais binata. Daing siya pais binata. Na di ka tumahang in magpakay ka niya mag-usap. Ahula Arab, mga hula Pakistan, kamumuhan, mag-usal sila sin khuf. Pagsuklog. Ewan ang mga jama'atul tabligh, mag-usal sila. Kita. In iyan rukhsa. Ati sin rukhsa. Ati niya kaluhaya. Dihil ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ummat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In khuf, bangkaw na makay kaniya, maka natulan insya Allah bang biya din aturan. Ampa, mabaya ko mag-ayin, manjari na hasyara, bilang tabang, sinallahu ta'ala ka, dihil ka to privilege, sabat simbasang galis. Misandi mo na ihon, in khuf mo yan.
Misan mo na siya riihon, hukasanin sikik. Manjari mo na siya sa puhon na sadya. Bilang na yan. Na. Bilang na inyad. Amantim pangadjun na to harumini al-mashu ala al-khuffayn pagsapu harwa khuf. Na. Unin ini jari siyara kato atau akan hinang-hinang si manusia. Ini siyara kato bilang amuin long tabian hadiah sin Allah Ta'ala pa ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin kaywanan mga ulama siyara in pagsapu hakhuf fi sanati tasi'ah tahun hikasyam dain hakapag hijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habunu Tabuk dain doon dihil sin Allah Ta'ala in aturan amu in pagsapu hakuffay. Nah, imahal kain ini kaingatan na tuin siya sara halom siya aturan halom siya sara mukunin nilang tamuin hinang-hinang sabab in mga sahaba amo in nagriwayat kato tanyo sinhalan sin pagsakuha khuf kapituan sahaba in taon sin namayta kapituan sahaba in taon amo in namayta kato tanyo sin pagsakuha khuf in iyong jiyari nasabot sin Imam Ibn al-Munzir دين كان إمام الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين إن أغس الحسن البصري تابعي كبير إن كسوي لم يكاكو كبيتوان صحابة انتأوا halan sinamuin pagsapu jiyari pagsapu hakufain haram Islam ang kanda di man jari ha muslim im magsak-sak siya hao amun imian siya long niya di abukundan long niya bunnal atawakan biya hinang-hinang yan si mga amuin kaimanan dahil mga jamaah na ang kanda long sing kaimanan mga ulama akhsha ay yakuna munkiruhu ay yakuna munkiruhu kafiran arakala long sing kaywanan mga ulama in magmungkir hayni amo hindi ko mahagad-haon arakala mahug siya pahukuman kufur sabab sin taod sin namayta aron-aron na hinang hadith mutawatir dahil ha mga sahaba kapituan namayta na ala kullin ang kayo mo nang magbayta lang na niyan mansukh. Atin niya si mansukh. Atin niya makasaw, pag-uusyan to na hinang ulghi. Atin niya napasaw, na-abroge. Na niyan to. Laysa bi sahih. Bukul bunnan. Sabab mayta. Sabab in Jarir ابن عبد الله رضي الله عنه صحابة إنني جرير ابن عبد الله رضي الله عنه نميت كاتو تنيو سين همبوكت لو نأسرني الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مسح على خفيه كيتا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نكسبها خف سيكون الخفني ولا أن يإنيك dengan sekina siya po niya sadya. Yan sumo siya si Jarir ibn Abdullah. In niya, ya Rasulullah, taf'alu hadha wa qad qult. Paghinangon mo yan, ya Rasulullah, nang ihikaw kain. Tinyari mo na igon, hukasanin siki mo, sa puhod mo na sadya yung ufayin mo. Qala na'am. Uun lang sin amuin Jarir ibn Abdullah. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ
wa masaha ala khuffay. Amoy nangasmo kan Jarir, bang niya moin sapu pagsapuhon na moin khuf ni may kan nangihi siya. Inali si Jarir kanya lang pagsapuhon mayta sabab long si Jarir ibn Abdullah kita kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas siya nangihi ampas siya nag-ail pagamot niya long niya pasigi wala niya na inig in khuf niya siya po niya nasadya. Nampay Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu dain ha mga sahabat amuin nakahuli na yung pag-Islam niya. Nakahuli. Inamuin lang tabihan yung pagsud niya paaga may Islam. Na manunjuki in hadith inamuin halan siyang pagsakuha kufay wala siya na mansukh sin surah amuin ayat na suratul Ma'idah. Unsa to min ayat faghsilu wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum sambil pa ayat mo in wamsah wa arjulakum ila al-ka'bayn. Naam in ayat suratul Ma'idah law sing kaywanan amoy nin nagmansukh na ma'tali sila mo in hukuman sin pagkhufayn sumawa in pag-Islam, pagsud paaga may Islam, Jarir ibn Abdullah, puas na siyang kanahog sin ayat suratul Ma'idah. At inanakaw na suratul Ma'idah, ang panakasud paaga may Islam yung sahabat, Jarir ibn Abdullah. Naimbayta si Jarir, kita ko lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ko ng khuf niya. Manunjuki, sin-in pagsakuha khufayn, wala siya na naubah, iban wala siya na mansukh. Wala siya na mansukh. Pagsakuha khufayn jais, hukuman niya jais, bukun wajib. Mabaya kau himinang sumulog kau hao, di kau sumulog hao, mayroon na hal, mayroon na sani. Syurut sin masah ala al-khuffayn. Uro naman yung syurut, jarihun nakato in magsapuhon na mo in sapuhon tayo na mo in khufya. Ang to syurut na sapul ko rin. Muna in syurut, mga kasarat-saratan, amo yung conditions long simbasa ang galis. Manjari mo na siya sapuhon, isan di mo na iyon hukasan yung sige mo. Isa. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. إن هاتني سبي يبتدئ تمغنا لبسهما إن بقشلوب مكان لكروا من دوايا بعد كمال الطهارة وأسن كسمبورنا سن بقشوكسن unin pagyan. Atin niya, subay mo siya suklukon. Subay na kau matikmod, maubos tayo kapagay. Nang tanagayin to. Pag-uwas mo, nag-ayin, yawasan mo na yung siki mo karwa, uwas na. Dahil doon man, dyan mo na siya suklukon karwa. Sulukon mo na yung tampal pa to. Sulukon mo na yung tampal. Palaw. Okay, biyan. Sabang sa upamay pagsulog mo kanya, wala pa kau naubos nag-ayin. Yang pa kau naghukas yung lima mo, yang pa kau nang uhumgum, siulog mo na magtuin hambok. At tawagan paghukas mo sinsigi mo tampal pa to, siulogan mo magtuin hambok. Paghukas mo sinamuin tampal palawa, siulog mo na isa bin hambok, imbihad mo rin siya manjari. Di manjari imbihad. Subay ko ano siya jarihun na, kung ano mavalid na, marista na nakasulog na ko sin khuf, apabila siyulog mo sila karwa, puasin katigmod mo, kaubos mo hamuin, pag-ay atau kan pagpay. Namang sa mga pagsulog mo, paghukas mo sin hambok siki mo, siyulog mo na magtuin hambok, iukasan mo na yung sabin hambok lawa, siyulog mo na yung sabin hambok, dahil doon wala nasah, suway mo sila ihon karwa, ampa mo sila suklugon magbalik ka. Ihon mo karwa, ampa mo sila suklugon, magbalik karwa long sin mga ulama. Amo yan, impanag na ansyar.
an yabtadi'a nubsahuma ba'da kamal at-tahara. Subay tumagna in pagsulog apabila maubos na siya rin haamoy pag-ayl. Na'am. Sabab in Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu ambuk adlaw in aris in Mughirah sahaba law yakuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata laylah ambuk adlaw law niya doon ako Rasul sallallahu alayhi wa sallam dhata laylah ambuk dum kunna fi masir hatulakan kami فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه. So man siya mag-ayl, kaya tuan ko na lang na tubig. Yasak ko na lang na yung tubig na yung idawa. Yung idawa niya mo yung puyok-puyok na kauna rin siya ha. Leather din siya. Paglulo ng tubig. Nag-ayl na lang yung Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hiwasan niya na yung bayhunin, liman niya. Maripasiko niya. Sambil siya po niya na yung unya. Haksuman siya maghuwas. Sinamuin sikin niya. Huwasan niya ninamuin sikin niya. In arisin Mughirah ibn Shu'bah. Thumma ahwaytu li anzi'a khuffay. So nga ko lang niya maba. Ba't iyon ko na lang ninamuin khuff niya. Sisulog niya na khuff niya. Inarika ko si Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Da'ahuma. Ayaw mo na iga. Ya Mughirah. Ya Shu'bah. Ayaw mo na lang niya iga. Naam. فإني أدخلتهما طاهرتين سبب لون يا إندوايان سيولوك لون يا كروايان سوت سينالون من سيكيكو كروا سوت سينالون يا كرواين دوا سيكيكو أتني منون جوك سين إمبك سيولوك مو حخفين سوين سيا مسوت سيكوتود كتان سامبلين دوا سيكيكو بل ولا تقونا ومسلم pag-ay lang pamusyulog invalid pasaw yung pagmasah al khuffayn. Tamam? In dalil ta amin hadith Shu'bah ibn Mughirah او Mughirah ibn Shu'bah. Naam. In hikawan niya ay yakuna satirain limahalli ghasl al-fard min al-qadamayn. Ay yakuna subay kaunan sin dua khuf mo. Amun dua khuf mo yun. Satiraini makatabun. Katabunan din uno. Mahalli ghasl al-fard. Katabunan din tempat amuin fardu huwasan hasikin. Unin fardu huwasan hasikin. Bang tadlawin mo niya. Lalu tama yung sikit. Pagmapan na kumana, ay may pagduhin. Amoy ni buko-buko. In mahallu ghasl al-fard. In amoy wajib huwasan amoy ini. Dahil dikatakan wajib ini huwasan katan. In pagtakay na ang mahallu ghasl al-fard. Tempat wajib huwasan hasikim. Amoy ini. Nah, nasumayin khuf mo, sumayin ini katamunan katan. Bang sampamayin khuf mo, siwik-siwik. Na ang hindi rin katamunan, di mo ay buko-buko, di masah. Di masah. Na, di ito masah. Ataw akan tunga, wala niya katamunan katan, hindi rin. Di mo wapain si paksina mo yung buko-buko yan. Masah di manjari. Nah, atawakan au musluk sin khuf. Au musluk sin khuf. Nah, tari ng tayo. Atawakan dia sin kayo ng khuf pagkuhan. Biyo tangan tambuko. Nakita pagkuhan tangan tambuko. Kaya sa umarin niya tumutangan tambuko yaon. Kakitaan, hindi pa isa na halawbat ka di manjari. In khuf. Di manjari in khuf. Nah, di dahil na ulo bang mukita dahil atas. Yung tabihan ang khuf, manuaging siguro dahil atas. Sa kalibang mo, ito kung dahil atas, dahil kakitaan mo yun, lawang, di ka mo narakbayat mula. Di dahil ikaw. Nah, di dahil ikaw, lumisan mo siya, di kita yung halawang bang dahil atas, di kasi ikaw. Sa bangkita dahil hakihib, ang muslog, kita yung bais. Tawarin habang kita yung bais, ba? Di man dyan.
Na bukom biya sinasambahayan balis ka. Inasambahayan, bangkita mo na awrat mo rin hataas, baktaling sambahayan. Sambahayan balis ka. Lang ka naggamis ka, aun yan gamis, na amuin inliog niya amuin vinet lang simba sa balis. Abi asin, ang tuwan yung matulog. Biha. Sakali, wayroon kau nagkamasita lang. Talang talwas sinalaw. Wayroon da kansisil, wayroon da bread, wayroon da kata. Long masal da habayra. Nahimog na kau timakbir. Allahu Akbar. Pagyan mo bihan, Allahu Akbar. Pag-atod mo bihan, iatod mo. Tumuntunin ini. Pagtuntun bihan, pag-atod mo bihan, kita mo. Nagbak ng pangatod mo. Ulo ba yung sambahayan? Sahih atau bakal sambahayan? May na, sarang kita mo na awrat mo rin ha. Atau kita rin hakib. Bangkita rin habang ay naawrat mo. Habang sambahayan ni dati ka. Misa, si mambayan ko sa iyo bro. Intaw maglalaway rin naman. Iman gamis mo. Kasi gamis na yun. Sa wayron halaw. Alang talos. Sakali. Aw na ko lima bayarin naman. Paghangat pataas nagbakin pala. Pagkatuntihan, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nagulo na. Ito mayroon, ito mo na sambahayan. Sa iyo siya kita niya rin ha? Hama. Unubahin sambahayan mawakal? Ila. Bangkita inaurat. Daing hababa. Hasambahayan di makawakal. Sa bangkita, daing hataas. Atau rin hakib, mawakal. Bukun biasin khuf. Balis ka. Inhakuf. Bangkita din hataas din na hikaulog. Bangkita din hawama. Atau rin hakib, batalil khuf. Tama? Na, ama ito yung pagbiddaan. Sinamuin hakuf, iban sin hasala. Na. Idan, insya hikarwa. Hasubaya. Jarihun ka atin magsakop. Hakuf, suway kaunan sin khuf mo. Kaya tatabunan niya, intampat wajib hukasan hasiki. Biya sinasabot na kayo. Na ang banghaw po, atawa kanlong tabihan girit, atawa uno-uno na wala niya katabunan, invalid, in amuin long takuf mo yaon. Bang siya invalid, di ko manjari makay, di ko manjari magsapukan niya. Na, inhikat po niya, ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alayhima. Ayyakuna suway kaunan nila kawa amoy khuf mo yan mimma yumkin amoy manjari tatabu'ul masyi manjari mo siya dahon manaw panaw magsunok-sunok kung maghundong-hundong di siya kumangi dahon mo siya manaw di siya kumangi inkahawpuan niya subay inkahawnan sin khuf mo kawiyan mapahon iban makamus mapahon iban sin makamus amoy bangaw katun law tabihan manaw ko matupatida usalun mo niya kung manaw ko manaw ko nagsusuno-suno yung panaw kung nag-awat-awat yung panaw makatukaw makabisin hajat makabalik pa kaw paamuin tampat inigan di siya mahalin di siya magkami narendi kaya nga tanta sumay kaunan sinkhuf na nga jild may siya rin ha is binatang ada mo nin amuin biaksin ka biaksahan na to
Na, amoy medyas. Medyas. Di si medyas si Maulana yun. Dahil siya hakoton. Malunok siya. Bukon niya mapahon, bukon makampus. Bangmuyaw no siya ron lang kamanaw kumad tumami, pamasaw mi, magpasami ko rin ito madalan. Pagpingo marilisi. Kangina. Hati niya makakapangad niya. In amo in khuf. Atawa ka ninjawrab. Ninjawrab ang medyas. Ha? Ninjawrab. Ang medyas yan, di man jari magsakuray. Tamam? Arakaraw ka mas mukha ko. Medyas sinigat din ba? Baka ko mag-ayil, nag-uus-uus ako. Di ko na hukasan. Sige naman, jari sa phone ko na sa medyas. In jawabu la yajuz, di makajari. Tamam? Di makajari. In jawrab, sababin jawrab manipis, wala siya nakarahan, hasurot yutang si mga kaulama. Rasul nakapagsak ko si Hajawrab. In jawab, sin mga ulama hato, in yadto, pagtawahon, nagsimu sadyahangan, arapon in hakikat wala nagsimu. Impag-impag, papayon sin mga nakauna, amo inlong tabi pag-usalong nila, masnu' min jilid. Dahil si Haleder, bukon siya rin amin puton niya. Bukon siya rin ang puton niya. Sababing puton niya, bukon mo pa ko. Bago siya sa buhon, suminupin tubig panahon. Ang pasyalat sin mga ulama, subay in kaunan sin khufmu, yamna'u nufudh al-ma min ghayri mahallil khabz. Subay in kaunan niya, di suminupin tubig panahon, bang mo siya sa buhon bihan. Lamin sin mga leder, bang mo siya po, di suminupin tubig panahon, di mabasa yung sikip. Ada ko ni medyas, bang mo siya po bihan, so minum mamasa sa bilin namin na hinpay sa mamasa. Ang kandalong sin mga ulama in pagsapo hamidjas. Kaya si medyas na niyo yan, la yajuz, di siya makajari. Mafhum? Yan ito makajari. Na. Tayyib. Ikalalakta syart taydiha والمسح على الخفين سواء كأونا sin khuf طاهرتين أو طاهرين سواء كأونا طاهر atin niya, dahil siya hagin pa isang tahir. Manging kaunan niya rin ha, pais, binatang najis, asin mga khinzir, tawakal, at tawakan long tabihan, dahil ha amuin kiyawa, dahil ha amuin patay, binatang wala siya na dibara, wala siya kalanuhan, dibara, naam, diya tumanjari. So ay kaunan sinamuin, khuf mo tuod, amuin jat, sin khuf mo yaon, suway siya malano, bukon siya najis. Na. Tayyib, biha. Biar din yung pagsakot. Biar din yung pagsakot. Yung pagsakot, amuin wajib pagsakukan niya, mamarahina, amuin ma yutlaqu alayhi ismul masah. Bang siya matag na nasakot o kinat. Atin niya, nag-ayil ka, biha. Pag-ayil mo biha, umus na kauray mo na kawasiki mo yun. Biha mo sa dyan. Nasakunan to, kamaran nasako, na ang kamaran nasako, okay na. Okay na. Sabang ang magparayaw mo, mahatko mo hasuna, in hantang sinamuin pagsak hasuna, na an yufarrij al-masih bayna asabi'ihi wa la yadhummuha. In hinamon mo biha, hiwang imutanguin lima mo, amuin laway, haakid, tahta al-aqid, amuin ini, tikun-tikunin. Biha, imutanguin ini, mari patikun-tikun mo ini. In lima mo, to, na imutanguin mo sa lindihan mo, amuin kulamay mo ini. Na, ulit pang matabuka, ulitan kita. Abiha, Allah Allah. Ini, manikan, dahil di haakid. Wala na. Ini, dahil di. Masaw mo na sa sinamin tubig. Ihan
hatuin labi marayaw aturan niya. Nah, oy. Nabangkaw kahunitan, misalnya na taas sadda. Mihanong mo sadya, taas, okay na. Okay. Misan di mawasakatan, na bang nasa ko muna siya, okay na. Amihao, yan diin. In maunin lukay, dihil ka to siya. Amoin lukay mo magsakusan dyan. Na, maunin lukay, dihil ka, timudda, in lukay. نوصف مع علماء يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. دون كان اسم ما نسي أو ما نسي مقيم أو ما نسي مسافر. تمام؟ أو المقيم إن هذا المقيم من تطوغه لا مقيم بقتاك أم بين مسافر أم إن حتلقا. Banging kaunan mumukim, ang panamakay kau haong tiyakay mo niya. Dihilan kau sinsara. Yawm walayla ang kaadlaw ang karu. Ang kaadlaw ang karu. Bangta itong unhajam, kauhaan takupan dyan. 24 hours, bang siya mukim. In musafir, dihilan siya 3 ayyam bilayalihin ay ma'alayalihin. Tuadlaw ibang turum niya. Atin niya, 3 days, 3 nights. Pilad to katan, 72 hours. Kauhan tago pagjam, in muqim. In musafir, kapitwan tagbuwa dyan. Biyan din magtag na, yung pagito. Amuin yung suway na tulong doon. Tumagna wabtida'ul muddah min hin yuhdith. Min hin yuhdith. Ba'da lubsi al-khuf. Tumagna mag-itong dain hawaktu huwa ankaw hadath. Balikan. Tumagna mag-itong kaunahan tuloy, di ba't pumaingat kung ano ni namin kung ano? O, ba't mo kaingatan itong? Tumagna yung pag-itong sinlukay dahil haamuin kasulog mo si khuf. Pagsulog mo si khuf, pagkuha si hadad, dahil ito may itong. Haun, hapanagnan hadad, ataw ahinapusan si hadad. Ahinapusan si hadad. Eh din yan. Eh kumahin. Alam mo nag-ail ka, kina? Iwasan mo ng sigim mo, iwasan mo ng lawa. Agus lang mo siya, Allah, daw ini makaya ko sinsun na mag-khuf. Sulog mo na yung khuf. Isa, dua, okay. Sunsi, nagatagon sinpuan, okay ka na nakapas. Pay, pag sulog mo, sunsi pa ko rin doon. Huwag pa nagito. Ayun na ako magito. In kasulog mo sa kampo. 10 a.m. Paglisan hanggang tag-isa. AM naman siya. Natug. 11 o'clock, natug. Impagtubig ang mga mafindatul hadad. Kanatug. Kabatal siya. Ay. Natugaw sila sa kampo tag-isa. How na kumagdamag itong hapanagdaan sin hadad? At awahin na po sa sin hadad. Lisanan mo tag-isa ito nakatug. Nakabati ko lisan ito. Ababay ito. PM nila. Lisanan ko tag-isa ito na ito. Panagdaan sin hadad. Nakabati ko lisin lisan ito. How na mo ito rin ang muhin mo tumagna dahil niya lisan ito. Ay na po sa sin hadad. Indanan mo na magtuwilaw mo lisan ito. Di magna impag ito. Bangkaw mukim. Yaon na ito hauna. Nagsusulog ko sinamoy no khuf. Adlaw isnin, Monday. Silisan ko. Pag salasa. Lisabto. Adlaw salasa. Lisabto.
Maran may kawan tagupat dyan, pasaw na in-hook mo rin ako man dyan magsapusuhin mo na iyon, buwasan mo na malikin. Tamam? Mafhum? Mafhum. Ang di pagkaroon sa mga ulama, وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. Nah, naman kung naman ako, lang na nakaulog ka. Na pagkuha naman si hangin niya, ito nga naman ko. Nung sa gambuka ko lang iwanan. Sa gambuka, pag sa gambuka konsumi siya, asawas. Naman sa upama, amuin lang tabihan, musafir, at tulak-tulakan ko, nag-usal ko, kamu mo nipin niya mga hula mahakot. Mahakot, pasal intao, makuan magbukas sinsiki. Ang katungtungan ko rin upang kami hula siya, pangmukabot, inhula sita, naman ko magbukas sinsiki mo, mahakot na kuman, mahakpay ko. Nagkukufin mano siya, na magsakula sa tabihan, ikatabang yan. Naman ko musafir, narihinan ko siya siya tuwan naman turun, 72 hours. Biyahe ni Ratul in pag-itungan. Biyahe ni Ratul in pag-itungan. Nangkanda, yawang muddatul masa, yamsa'ul muqimu yawman, walayla, wal musafir in musafir, 3 ayyam tuadlaw, bilayalihim ba'in ma'a iban sindum niya. Ma'a layalihim, iban na sindum niya, hindi na 72 hours. Usutan nyo na magbang, empatan yung launin, tiyo-tiyo na kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Biha unin makabatan ako. Unin mo butilat simpo. Imakabatan hakuf tu parakan. Muna in makabatan hakuf bikhal'ihima aw bikhal'i ahadihim. Apabila naig in khuf. Naig karwa atau naig in hambo dengar. Atau akan sa ako nagsusulog. Sumay atau akan nangin kita ihalaw. Abat ang moment ini igmen hambog sa jabian abat. Kalas. Amatin panagdaan makabatan ka niya. At tawawang aw kakitaan amuin lang kami ang inpaisan halaw mo. Inhikarwa makabatan inqida'il muddah bang maubos na mo in mudda lihim siya. In muqim bang maubos na yung tag 4 jam baktal. In musafir bang maubos na yung 2 jam baktal.
inhikatuni makabatan hakuf. Naam. Amo na in ma yujibul ghusl. Kataan sin makawajib ha ghusl bang jumato kay makabatan sin khuf. Law uni makawajib sin mo ipagpay. Niyaw an ko man ni. Pag naog sin man ni dahil khuf mo batan. May ko iwo muna. Nakasuko pa sa wamo. San ko ay mong giwa nagbaking wasyon na tanaw si mas. Batal naman ko. Janaba, babae, hayd, nifas, amon nagkasambot tayo kataan sin makawajib ha pagpayo, makabaktal sin. Na, amon tuyan, ayaw na itong kalupahan, bikhal'ihima o bikhal'i ahadihima, pang nain, ikaruwan niya binqida'il mudda, bang naubos ni namin mudda rihil kayo si syara, inhikatu niya, amuhin ma yujibul ghusl, kataan sin makawajib ha pagpayo, bang jumatong kayo, makabaktal sin khuf. Murah-murahan insyaallah ta'ala nakakita niyo mga diyan at tulong sinhalan sin khuffain balikat tulumatong kita niyo pagayammo supaya kita niyo makasuot pamun sa halqa mo ng pagsabayan bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aun pangasok jama uno na halo amin nakita na bonus na kanila. Bonus na ito kanila. Hindi na mabata. Bonus. Manjari ko nung magbudo ng ka-short pan. Manjari. Manjari. Waisa. Na. Inuna. Anasari na pamaunta. Asal ni manjari magbukisin awal. Sabang hat, isa-isa niya. Nakashort pa siya. Pero dato sa. O papangasok. Uno-uno na misan lang tapo asingpan. Mula na. Pag-hug takbiratul ihram. Unin labi afdal. Bihan atau bihan. Ang kayo anong pagkakita kung maglanting. Allah, maglanting. Ano rin dito? Nasabot na hadith. Doang kaginis pag amuin pagputang sindin. In pag hug si takbiratul ihram. In lima mo. So isya mo ko na mo yung nagpipikit mo bihan. Bukunday sa kiyakang kang mo bihan. Tapang kang Subayin kaunan sinlima mo yuhadi al-mangkib. Amoy nini. Bihan. Pagtupad siya man sini. Bihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bihan ang lima. Ang kayo walang taong bihan. Allahu Akbar. Bihan mo yung hinangon niya, laring yung lima niya magtupad. Bihan. Allahu Akbar. Wayron siya ay makataas-taas. Yan. Allahu Akbar. Nasambot tayo sa beto hadith. Allahu Akbar. Ayaw sadya magsukod sintay na. Okay, wala magsukod sintay. Hindi haping-pinga naman ha syahmatul udhunain bihan. Warid hadith. Ang kumabay bihan, Allahu Akbar. Ang tayo walang mahamani sa bisuan. Bihanon sadya. Allahu Akbar. Allah. Aw nabi kamat Allahu Akbar. Napag-usap ito Panginoon, Allahu Akbar, lima rin hindi ko magdagang lumaka. Allahu Akbar. Ibihan. Pagbutang sin. Amuin lang tabihan, dua lima. Asala. Naam na hindi isang jahatas yung pusot, tiyo-tiyo. Naam, yung pagulin mo kanya, bihan. Bihan. Utang mo. Kung mo aming pikulumbihan, na amo kumuray sa bibaba na dito na ba at amoy kuwan mo ini bihan. Anda hindi pagtangan. Ihat ko inamuin pagbutang. Manjari bihan Allahu Akbar, manjari makataas-taas dito. Isa. Jadi sujud. Bang kita sumujud, di na kita mengangkat sini. Bang kau rumuk
pagtubihan, Allahu Akbar, yan 45. Ang yan mo, Sami'a Allahu liman hamida, yan ba't mo magbalik? Sami'a Allahu liman hamida, yung sunnah, yan ba't mo magbalik? Ang kaya man, hindi naman dangka. Sami'a Allahu liman hamida, lihan na sadya. Nabang puro mo po, pasumujud na yan ako maging Allahu Akbar, way natin. Tama? Na. In makauna, duwalimin makauna rumagpak pa, afwan, ang tuhod, in amoy rumagpak una muna pa, amoy tampan sujuran mo yan. Ampay 5, pangurus makagal may tukimansin, arnaba, amoy tumay-tumay yung tayo. Tuhod, ampa 5, ampa makagali, jabhay mansin, arnaba. من أغرب من إليه أغلبة الأنف. نعم. نعم. أو بقراسو. Marayaw. At dinebete nila may marayaw pagkutang sindi mawak ko sa sujud. Pagkutang sindi mawak ko sa sujud. Pagtupad na isa limansin, kamo ini bukon bihana, kung kayo man magbihana sa pahaya. Na, kung kayo man nahut-nahut pa yan, kung kayo man iaaran pa i'tiqad, bukon marayaw. Na mga mo iaaran i'tiqad, bukon marayaw, among lang niya, i'tiqad si kayo man bukon marayaw, ay niya, turakana ikakangi sinabi, pag-aaral na rin niya kinora. Ayun, insujuran ta Allah subhanahu wa ta'ala, bukon أو كي تكون الله بها الله أكبر. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. مرد لكن نقول إن شاء الله تعالى باب في الصلاة شرنا تمال حقوقه بإذن الله سبحانه وتعالى. وغيرنا فنسور مواقف أن يقول الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واحفظ لنا العلم إلى وقت الحاجة يا رب العالمين. واحفظ لنا العلم إلى وقت الحاجة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.